Danas ćemo uvesti pojam zvuka, karakteristike zvuka i pojam zvučne rezonance. Kako je zvučni talas zapravo mehanički talas, a mehanički talas je jedan od oblika talasa koji postoji u prirodi, podsjetit ćemo se malo osobina talasa, odnosno talasnog kretanja. Osnovni pojmovi kojima opisujemo talasno kretanje su amplituda, period, odnosno frekvencija talasa, talasna dužina, brzina talasa, a isto tako možemo da definišemo i vrste talasa. Dakle, elongacija je trenutno rastojanje čestice od ravnotežnog položaja, a amplituda je maksimalno rastojanje čestice od ravnotežnog položaja. Period je vreme za koje čestica izvrši jednu oscilaciju, a frekvencija je brojno jednaka količniku ukupnog broja oscilacija i vremena u kome je oscilovanje izvršeno. Amplitudu obično označavamo sa malim a, period sa velikim T, a frekvenciju sa malim f ili grčkim slovom ni. Talasna dužina predstavlja rastojanje koje talas pređe dok pojedinačna čestica izvrši jednu oscilaciju i talasnu dužinu označavamo sa grčkim lambda. Brzina talasa, pošto se talas kreće i u tom kretanju prenosi energiju, brzina talasa je definisana kao količnik talasne dužine i perioda kretanja ili kao proizvod talasne dužine i frekvencije talasa. Postoje dve vrste talasa, odnosno dve vrste prenošenja oscilacija kroz prostor, a to su longitudinalni i transverzalni talasi. Kod longitudinalnih talasa čestice osciluju duž pravca prostiranja talasa, to je takozvani uzdužni talas, a kod transverzalnog talasa čestice osciluju normalno na pravac prostiranja talasa. Zbog toga ovo kretanje, ovu vrstu talasa nazivamo i poprečni talas. Sada ćemo malo da se pozabavimo pojmom zvuka, odnosno zvučnog talasa. U prirodi, dakle, imamo mehanički talas, a najbolji primjer za mehanički talas je zapravo zvučni talas. I imamo elektromagnetne talase u kojih spadaju svetlosno zračenje, radio zračenje, gama zračenje i slično. Dakle, zvuk je vid mehaničkog talasa koji mi praktično opažamo čulom sluha. Oblast fizike koja proučava zvuk naziva se akustika. Granice čovekove čujnosti se kreću od 20 do 20.000 Hz. Talasi čije su frekvencije manje od 20 Hz nazivaju se infrazvuk, a talasi frekvencija većih od 20.000 Hz nazivaju se ultrazvučni talasi. Zvuk ne može da se formira niti da se prostire u vakuumu. Zbog toga što zvučni talas predstavlja mehaničko oscilovanje čestica vazduha, a kako vazduha u vakuumu nema, tako praktično nema ni medijuma koji bi mogao da prenosi zvučni talas. Kod zvučnog talasa mi takođe raspoznajemo tonove i šumove. Tonovi izazivaju prijatno osjećanje, a šumovi ne. Da vidimo sada kako nastaje zvuk. Od zvučnog izvora koji nastaje u vazduhu, oscilacije se prenose na molekule vazduha koji počinju da osciluju, tako što se naizmenično zgušnjavaju i razređuju. Prenošenje oscilacije izvora na molekule vazduha naziva se zvučni talas. Talasna dužina zvučnog talasa je rastojanje između dva susedna maksimuma ili rastojanje koje talas pređe dok pojedinačni molekul vazduha učini jednu oscilaciju. Svako telo koje može da osciluje u intervalu čujnosti može zapravo da bude i jeste izvor zvuka. U fizičkim laboratorijama kao izvor zvuka koristi se zvučna viljuška. Šta je zvučna viljuška? To je metalna šipka savijena u obliku slova U i postavljena na prizmatičnu drvenu kutiju otvorenu na jednom kraju. Udarom u viljušku čuje se jasan i prodoran zvuk. Frekvencija oscilovanja viljuške zavisi od dimenzije viljuške. Što je zvučna viljuška većih dimenzija i veće mase, ona proizvodi zvuk manje frekvencije. Da vidimo sada koje su karakteristike zvuka. Zvuk kao mehanički talas ima neke specifične karakteristike. Prva od njih je jačina zvuka ili intenzitet zvuka.
Jačina zvuka određena je energijom zvučnog talasa koja se u jedinici vremena prenese česticama koje osciluju kroz jediničnu površinu normalnu na pravac kretanja talasa. Merna jedinica je vat po kvadratnom metru. Veća amplituda talasa znači veću energiju oscilovanja, odnosno jači zvuk. Prag čujnosti je 10 na minus 12 vati po kvadratnom metru pri frekvenciji od 1000 Hz. Najveća jačina zvuka je 10 vati po kvadratnom metru. Brzina zvuka zavisi od osobina sredine, ali i od temperature. Opšta formula koja važi za talas, da je brzina talasa brojno jednaka proizvodu talasne frekvencije i talasne dužine, važi i za zvučni talas. Brzina zvuka u vazduhu iznosi od 330 do 340 metara u sekundi. Osim jačine zvuka i brzine zvuka, definiše se i visina zvuka, koja zavisi od frekvencije zvučnog talasa. Frekvencija oscilovanja zvučnih talasa definiše visinu zvuka, veća frekvencija daje veću visinu zvuka i obrnuto. Boja talasa je karakteristična za svaku vrstu zvuka i zavisi od odnosa amplitude i frekvencije njegovih komponenti. Da vidimo sada šta je zvučna rezonancija. Pojava naglog povećanja jačine zvučnog talasa kada se frekvencija izvora poklopi sa frekvencijom tela, takozvanog rezonatora, koje je izazvano na prinutno oscilovanje, naziva se rezonancija. Na slici imamo prikazane dve zvučne viljuške, dakle savijene u obliku slova U, koje se nalaze na rezonantnim kutijama i te dve kutije su sa jedne strane otvorene. Ako sada postavimo otvorene strane rezonantnih kutija jednu naspram druge, onda ćemo da udarimo zvučnu viljušku i doći će do pojave oscilovanja molekula vazduha, odnosno do stvaranja zvučnog talasa, prostiranja tih oscilacija i stvaranja zvučnog talasa, i kada nađemo odgovarajući položaj između ove dve rezonantne kutije, doći će u jednom trenutku do naglog povećanja zvuka, što zapravo nam daje do znanja da je u pitanju, da je nastupila zvučna rezonancija. Dakle, zvuk je mehanički talas koji nastaje oscilovanjem čestica vazduha, odnosno sredine. Poznato je da, recimo, što je sredina gušća, to se zvuk brže prostire jer je veća koncentracija čestica koje osciluju međusobno prenoseći zvučni talas. Osnovne karakteristike zvučnog talasa, osim amplitude, perioda i frekvencije, su i brzina talasa i njegova talasna dužina, ali kod zvuka specifično moramo da definišemo jačinu zvuka, visinu zvuka i boju zvuka. Razmislite za domaći zadatak zašto je vojnicima zabranjeno da marširaju dok prelaze most. Setite se pojma zvučne rezonancije, odnosno rezonancije, i pokušajte da odgovorite na ovo pitanje.